मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा सिद्दीक़ा दा सड़ा डेरे के इदारा दा सड़ा डेरे के इदारा दा ओ खत्मुल कुरान दे दा अल्लाह मेहरबानी दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ शवीन खुल तकरीब दे जुड़ शवीन खुल तकरीब दे ओ पाजायब की अजीब दे पाजायब की अजीब दे हल्का जुड़त कुरान नूरानी दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे औ ज़ौजे मौलाना खान बादशाह दा द दिन खिदमत कभी आला दा द दिन खिदमत कभी आला दा ओ द दिन खिदमत कड़ी दा पकी मशरबा जिदा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा के जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे वरसरा बिन गफार लीदा बिन गुल रेहान बड़ा बाजीदा वरसरा बिन गफार लीदा बिन गुल रेहान बड़ा बाजीदा ओ ज़ौजे आफ्ताब कड़ी पकीड़ी रफ़ारीदा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वरसरा ज़ौजे अजब खान वरसरा ज़ौजे अजब खान बिनते गफार लिदाशाना बिनते गफार लिदाशाना बिनते गफार लिदाशाना ददी गुलशन ये कड़ी खुली आबियारी दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे वरसरा ज़ौजे सैफली हुम बिन सैद रहमान द मिसाली हुम वरसरा ज़ौजे सैफली हुम बिन सैद रहमान द मिसाली हुम ओ ज़ौजे एजाज बाजी हुम ब्रखा जलीदा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा के जोड़ा खुशहाली दा जिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे जिनन चादर पोशीदा उदय टोडो मुबारक शे बिनते जरशीद हुम्बा कमाल बिनते जरशीद हुम्बा कमाल दास ज़ौजे जावेद इक़बाल
दासी ज़ौजे जावेद इक़बाल ज़ौजे फारूक अहमद दुई बहरमंदीदा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वरसरा बिन अब्दुल्लाह खान वरसरा बिन अब्दुल्लाह खान दास बिन साजिद रहमान दास बिन साजिद रहमान वरसरा ज़ौजे इफ्तिखार बाजी कविदा वरसरा ज़ौजे इफ्तिखार बाजी कविदा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की लोया खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दासी ज़ौजे अली खान दासी बिन आबिदुर रहमान दासी बिन आबिदुर रहमान औ दे बाजी गानो ज़ार 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 दे बाजी गानो तमे हुन्नन तबरीकी दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिन बगदाद खत्मुल कुरान करी बिन बगदाद खत्मुल कुरान करी बिनती फजले अमीन दाशान करी बिनती फजले अमीन दाशान करी ओ बिनती माब ज़ार 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 बिनती माब हम पूरश बेनन शाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की जोड़ा खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वरसरा बिनत सिद रहमान बिनती ज़वार हुसैन कुर्बान बिनती ज़वार हुसैन कुर्बान औ चादर पोशी ज़ार 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 चादर पोशीदा सैयद बिन मोहम्मद अली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की लोया खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वरसरा बिनत बख्यामीन दगसी बिन मोहम्मद शीरीन दगसी बिन मोहम्मद शीरीन औ द बिन हकीम ज़ार 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 औ द बिन हकीम ज़ाद ज़रगी तसल्ली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे मदरसा आयशा की लोया खुशहाली दा चिनन चादर पोशीदा द टोडो मुबारक शे चिनन चादर
پوشیدا د ټولو مبارک شي حکیم زاده داسې خواهش کړو د دې کلام یې فرمایش کړو د دې کلام یې فرمایش کړو حکیم زاده داسې خواهش کړو د دې کلام یې فرمایش کړو د دې کلام یې فرمایش کړو او د مولانا زار 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 د مولانا سے نور الله داسې خوښي ده چې نن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي چې نن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي ابو سعید لیک مشعر خوندور او مزیدار ابو سعید لیک مشعر خوندور او مزیدار او پدې شاعری دا چنن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي چنن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي مدرسه عائشہ کې جوړه خوشالي دا چنن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي چنن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي چنن چادر پوشیدا د ټولو مبارک شي د ټولو مبارک شي عزت مند اوریدونکو د چادر پوشه د خسته کلام تاسو په आवाज د شاعر سید بالاګړې اورید چې دا موبایل نمبر دی 0318199451 او د ریکارډینګ عثماني اسلامي سټوډیو معیار کې شو چې دا موبایل نمبر دی 0313655505